بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد جلبة الدبة هري gasa inne bataɗo ha nde wonno téléphone an on charge kami waɗi ɗo mi ettike fi branche gol ɗo fi o charge kono jaɓali, donc haray en neɓataɗo kono haray ko toɓɓere komi faala andintinde kon ko toɓɓere yowodirde e maniyu kañumma e madhiyu ka ñawore suumaye. Maniyu on ko ɗan ndiyan yaltay ɗan e duhiɗo kañumma e sonnajo ndiyan tekkuɗan danejan formotoɗan ɗan fiyo mana bobo heɓo ɗan ɗo wiyete ndiyan maniyu. Madhiyu on ko ndiyan ɓowruɗan yaltay ɗan e neɗɗo on ko hasi kon si tawi on tigi heɓi tuuyo, ko noon karamokoɓe ɓen yewtiri fi ɗeɗo ɗiye ɗiɗi. Jon noon ñawore ɗeɗo ɗiye ɗiɗi ka suumaye ɗo wonande neɗɗo wonɗo e horde. Madhiyu on woni ɗan ndiyan foygitiɗan ma sewɗan yaltay ɗan ɓawde neɗɗo on heɓi tuuyo faale rendigu. Ɗan ɗon ndiyan e konguɗi karamokoɓe ɓen haray ɗan bonnata suumaye, kanjan e hoore majjan ɗan bonnata suumaye. Imam Abu Hanifa rahimahullah kañumma Imam Shafi'i rahimahullah ko non ɓe ɓanginiri wonde ma ɗan ndiyan ɗon ɗan bonnata suumaye. Ino fota si tawi hara on tigi miijiti fiirendigu ha ndiyan ɗan yalti e nder mum, ma ɗum ko filmuji on daari nder ñalorma suumaye haray mo hoori ɗan ndiyan ɗon yalti, ma ɗum hara o memodir e sonnajo, ma sonnajo o memodir e duhiɗo ɗan ɗo ndiyan yalti. No ɗan heɓori wo selli kon e konguɗi karamoko ɓen ɗon ko wonde ma ɗan bonnata suumaye, ɗum wiyete ndiyan madhiyu ɗan. Ɗan ndiyan yalta e ɗan sanga ka on tigi heɓi ɗon tuuyo, ma si on tigi faalama rendugol ɗan ndiyan yalta e ɗan ɗon haray ɗan ɗon ɗan bonnata suumaye on. Kono Imam Abu Hanifa tawiri kañuma Imam Shafi'i ka Hanabila mana ka fiqhu Imam Ahmad bin Hanbal no wodi wiwɓe maɓɓe bonnay, kono jaati Imam Ahmad bin Hanbal kanko e hoore makko hoorejo madhabu on ko yaari ko ɓeeɗa yaari kon e mu'um wonde ma ɗan ɗo ndiyam ɗan bonnata. Amma malikiyankoɓe ɓen jeya ɓen ka fiqhu Imam Malik bin Anas, wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, jeya ɓen ka fiqhu Imam Malik bin Anas ɓe inni wondema si tawi hara on tigi ɗaɓɓitoyi bi mana tuuyo ngo yongo ar, shahaw on yo ar, fiilin on yo ar, fiirendigu ngun hara on ti ɗaɓɓitu haray bonnay. Bi mana si tawi hara on tigi fijiri sonnajo ma sonnajo fijiri gorko ha ɗan ndiyan ɗon yalti, ma ɗum o ndaari filmu ɗan ndiyan ɗon yalti, ma o ndaari journoji mum ɗin ɗan ndiyan ɗon yalti,
ma ɗum o duumini darɗe e sonnajo ma sonnajo ndaari gorko ha ɗan ndiyam ɗon yalti e nder mum, ɓay tun ko kanko ɗaɓɓiti ko addata tuuyo ngon e makko si ɗan ndiyam ɗon yalti haray suma e makko boni. ɗum ɗon wano ka fiqhu malikiyankoɓɓen hiɓe holliri non. kono noon wano imam ibn taymiyata rahimahullah e samahatu cheikh abdoulaziz ibn abdillah ibn baz e cheikh mouhammad ibn salih al uthaymin rahimahullah, ɓeɗo fof holli wondema ɗan ɗo ndiyan ɗan bonnata e honno wiyete korka kan. nde wonno noon haray dalilu heɓaki ɓanginɗo laɓɓini feññini wi'i wondema ndiyam madiyu ɗan si ɗan yalti haray korka onti kam boni. ɓa tun noon on dalil ɗon heɓaki haray wiyetake wondema ndiyam ɗan bonni suumaye makko on ha dalilu tabita fi ɗum ɗon. ko ɗum waɗi si karamo koɓɓen ɓe inni addalilu ala hadha huwa adamu dalil, yani addalil adamu dalil. honɗum woni dalilu ma wondema madiyu on bonnata. dalilu an on wondema madiyu on bonnata ko tawde dalilu ala wiwɗo wondema madiyu on bonnay suumaye on. ko ɗum karamo koɓɓe wi ɓe inni addalilu adamu dalil, mana dalilu amen on wiugol madiyu on bonnata suumaye on ko sabu tawde dalilu ala wi'uɗo wondema suumaye on boniray sabu yaltugol maniyu on sabu yaltugol madiyu on e neɗɗanke on. ɓeeɗa wiwɓe wondema bonnay ko mujarrad qiyas, ɓe qiisi mas'ala onno wiyete yaltugol madiyu on e rendigu ngun. jon noon ɗum ɗon ko ɓe wi kon wo ko qiyasumma alfariq, ko qiyasumma alfariq. sabu so tawi woni joni madiyu on yalti wiyama joni o bonna e suumaye, wiyama joni kadi si o bonni haray si o mesirama e rendigu ngun, ino anda ka rendigu si on tigi rendi e sonnajo ñalorma suumaye gogo haray suumaye makko on boni. ɗiɗi on o yoɓay ngal ñallal ɗon. tati on hino waɗɗimo kaffara. joni noon heɓaki hay goto innuɗo wondema si madiyu on yalti haray o waɗay kaffara. joni ko qiyasumma alfariq. ɗum ɗo noon ko yewtere usuliyanko ɓen wonande janguɓe usul ɓen famata kon ko woni yewde ɗon kon. donc haray ala kulli hal ko wiyeten wondema ndiyam madiyu ɗan si ɗan yalti e neɗɗanke on woni kanko fijiri hoore makko o, woni o miijiti o, woni o ndaaru on tigi wo ha madiyu on yalti, ma ko filmuji ɗin o ndaari, ma ko journal ji muɗum ɗin o ndaari ha madiyu on yalti, haray suuma e makko on bonata. ko woni tun noon waɗugol ɗum ɗon ngol dagaki, be mana si tawi hiɗa hoori, tawi hiɗa andi a wawata jogitade hoore ma sahu ma on hino tiiɗi, woɗɗitoy ndarugol sonnaɓe. masi ko a sonnajo andi sahu ma on no tiiɗi, woɗɗita ndarugol worɓe ɓen ñalorma suuma e hiɗa hoori ɓawo a wata contrôle de hoore ma. wono woniri noon kadi e ndarugol filmuji ɗin ñalorma suuma e ɗum ɗon hino anda no harmi. joni noon kadi sa ndari ɗum ɗon tawi ɗum ɗon addante tuyo ngon kadi haraya ɓeydi nambara on e hoore ma. wano woniri noon kadi ɗin journoji ɗon, wano woniri noon kadi si a fijiri hoore ma e ñawruma suuma e sabu heɓugol tuyo, a fijiri hoore ma ɗon tun ɗan ɗon ndiyan yalti, haray ɗum ɗon ko an yehi ɗaɓɓitoy mana tuyo ngo yo ar, haray ɗum ɗon hiɗa haɗa ɗum ɗon hiɗa harminana waɗugol ɗum ɗon fijirgol hoore muɗum. woni koye ñalorma suuma e woni koye jemma, woni e nder suuma e woni na e nder suuma e waɗugol ɗum ɗon ko wiyete ko masturbation e anglais, ɓeyna al istimna ka haala arabu, ɗum ɗon no harmi waɗugol ɗum ɗon. ma ɗum al adatu sirriya, arabu ɓeyna al adatu sirriya, ma ɗum al istimna. haray waɗugol ɗum ɗon no harmi ka sariya l'islam. kono noon si a waɗi tawi ko on madiyu ɗon yalti wona maniyu on yalti, haray on no wiyete suuma e on tigi on o bonali alal qawl sahih, e dow konngol sellugol ngol par ce que en wi karamo ko ɓe yewti yewtereji ɗon ɓe sendidi no woodi woɓɓe goo wiwɓe wondema bonnay, woɓɓe goo inni bonnata. tawi man jarama. donc haray sen iwi ɗon
en ara e toɓɓere ɗimmere nden ɗum ko honnum toɓɓere ko wiyete ko maniyu. Maniyu on mana ko yaltata kon ɗan ndiyan tekkuɗan yalta e ɗan wona e ɗan e gorko on ma e sonnajo on ko wonata sabu ha ɓiɗɗo on ara ɗan ɗo ndiyan si tawi ɗan ɗo yalti e neɗɗanke on e dow sahaw haray suuma e makko on bonay. Haray suuma e makko on bonay. Haray ndiyam maniyu ɗan ɗon ɗan bonnay suuma e. Ko ɗum waɗi si samahatu Cheikh Abdoulaziz ibn Abdullah ibn Baz ɓe maki si on tigi ndaari duumini ke ndarɗe ɗen o tengini ha on maniyu ɗon yalti, ma ɗum o ndaari filmuji ɗin, ma o fijiri hoore makko, ma o ndaari journoji ɗin, ha on maniyu ɗon yalti haray ko kanko yahi ɗaɓɓitoy sahaw on yo arka ɓernde makko ha maniyu on yalta. ɓa non ko kanko woni sabu ɗum ɗon ha maniyu on yalti haray kanko e korka ɓe waynodiri nde ñande o gayntoto non ñallal ngal kono ala baraji muɗum par ce que ngal ɗon on boni fi o gaynitika ngal ko teddingol ñalorma suuma e on kono hatta o yoɓoya ngal ñallal ɗon si ngal feƴƴi. Bi mana si suuma e maayi o yoɓoya ngal ñallal ko woni tun non o watta kaffara. Kaffara on ko selli kon e karamokoɓe ɓen ka kaffara on ittete ɗon ko si tawi woni on tigi yottodiri e sonnajo ñalorma suumaye himo hoori sonnajo on no hoori ma ɗum himo hoori kanko haysi sonnajo on hoora si o yottodiri e makko maniyu yalta haray suumaye makko on boni o waɗoyay kadi kaffara. Kono amma si tawi hara maniyu on yaltu e dow tuuyo tigiri ko kanko ɗaɓɓiti, imma o ndaaru film o, ma o ndaaru journal ngal, ma ɗum o fijir sonnajo on, ma ɗum onno wiyete o fijir hoore makko ha maniyu on yalti haray suumaye makko on boni o gaynitoto ñallal ngal kono heɓata baraji ɗum ɗon. Ko gayntorta ngal ko sabu teddingol suumaye on, kono si suumaye on maayi o yoɓoyay ngal ñallal ka o waɗi on ella ɗon. Kono non o watta kaffara. Kono non o watta kaffara. Ko ɗum ɗon woni ko solli kon e konguɗi karamokoɓe ɓen. Amma non si tawi hara on tigi waali ɗaani o hoyɗiti, bi mana gorko waalo ɗaano o hoyɗa e nder koyɗol makko ngol ɗon himo renda e sonnajo, o fina o ndaara hakkunde koyɗe makko ɗen o tawa maniyu yalti haray ko num waɗɗimo ko yo yahu o looto longal o kontina korka makko kam, ɗum ɗon bonnata korka makko kam. O fiyon nun non sabu tawde wona kanko faggitani ɗum ɗo. Ko ɗum waɗi nane yewtuɗen konngol samahatu Cheikh Abdoulaziz ibn Abdullah ibn Baz ngol wiɗen o maaki kanko Cheikh Bun Baz ko si onti ndaari sonnajo, ma sonnajo ndaari gorko ha maniyu yalti, ma o memi ha maniyu yalti, ma o fijiri hoore makko ha maniyu yalti, ma o ndaari journal ji ɗin ɓay journal ji mun ɗin no woodi ha maniyu yalti, ma o ndaari film on ha maniyu yalti, ɗum ɗo ko kanko faggitani hoore makko. Ɗum ɗo bonnay suumayo waɗɗinamo yoɓoygol ñallal ngal, kono non o watta kafara. Amma si o waali o ɗaani o hoyɗiti, kanko gorko mo waali ɗaani o hoyɗi himo renda e sonnajo, ma kanko sonnajo mo waali ɗaani o hoyɗa himo renda e gorko, o fina o tawa tum maniyu ari hakkunde koyɗe makko ɗe ka awra makko, ko duwa wadde ko yahugol looto longa, o lootoy to longa, wona sabu ko hoyɗiti kon, kono ko sabu ko maniyu on yalti e makko kon. Dalil mum on Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah
ɓe maki mo walike ɗanike o hoyɗitike o fini o tawi hakkunde koyɗe makko ɗen no ɓuuɓi haray ko gotum e piiji tati wonto imma o lewnu mana o bawli e hoore makko oɗo yahay tun o saƴƴo o sansa concol ngol o wattinongol ma ɗum o laɓɓinangol o watto o yaha o salligo juula o lottako longa ma ɗum ɗiɗi on o tawa ko madhiyu wonto ɗan ndiyam ɗan jantino ɗen naane ɗon kadi o yahay tun o saƴƴo ha laaɓa o laɓɓina concol ko watti kon mana kalison on ma fétichon o wattitomo ma ɗum o sansa mo o watto goɗɗo go ko ɓuranimo wo kono noon si o laɓɓinimo himo juula e laala ko faalawo si mo faala mi wawi mo ittude si mo faala himo wawi mo laɓɓinde o wattitomo kadi o yaha o juula kono waɗɗuta ko lotagol longal madhiyu on lotata longal waɗɗinta lotagol longal o yaha o salligo o yaha o juula dalilu on ko honno wolli wondema madhiyu on waɗɗinta lotagol longal sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓawo seydina ali ibn abi talib radiyallahu anhu tawno ɓe heɓayno ɗum ɗo moƴƴa madhi tawi noon ɓayi ɓe ƴettani nelaɗo ɓe hersa e nelaɗo ɓe neli goɗɗo yahu landanoyoɓe alhaali madhi on o landaniɓe nelaɗo maki o laɓɓin awra makko on o salligo ɗum holli wondema madhi on waɗɗinta lotagol longal donc on tigi yaha loto on no wiyete on tigi yaha laɓɓintino o yaha o salligo cheikh usaymin makirino tati on ɓe maki si tawi o tawi ko maniyu woni ton o yahay o loto longal ɗum ɗo holli wondema haray ko honno woni sabu o lotade longal ngal ko sabu wodede maniyu on kono si maniyu on alano ton o lottano ko longal ndeka yofi on tigi hoyɗitike hino renda e goɗɗo opposite sex on haray si o fini madama o yiyali maniyu o lotta ko longal kono si o yi maniyu on tun haray o lotto longal jon noon si o ɗanike o hoyɗitike o immike ñalorma suuma e himo hoori o yii maniyu hakkunde koyɗe makko ɗen o yahay o loto longal o salligo ha moƴƴa o kontina korka makko kam o ala probléme few korka makko kam bonali korka kam no selli ken fi kala o hoyɗitike fi kala o yii maniyu kono korka makko kan no selli ko fiyon nun non ko sabu tawde na kanko faggitani argol on maniyu ɗon o wali o ɗani o hoyɗi na kanko hoyɗini hoore makko na kanko addi konko yi ɗon e nder koyɗol makko ngol idan ɗum no serti e oɗa fijirɗo hoore mum ma ndaari filmuji ɗi ma ndaari journoji ɗi ma ɗum belli goɗɗo ma jaɓɓodiri e goɗɗo ma lunni goɗɗo ma sifa ɗin ɗon no serti donc haray in short oɗa kanko haray ɗum ɗum waɗɗintamo lotagol longa wano woniri noon kadi so tawi woni maniyu goɗɗo yalti ta ko sabu nawnare par ce que ɗen andi woɓɓe go no woodi ɓe nawnay si ɓe nawni nawnare nden hino tiiɗa e noneji gota emo waali kalabtane ɗum ɗo wona sabu tawa maniyu yalta e makko on ɗon maniyu ɓawo tun na shahaw o yaltiri go'o go'o on ɗiɗi wona kanko kadi faggiti fiyo maniyu on yaltu haray on ɗon on o lototako longal wano woniri noon kadi haray suuma e makko on simo hoori suuma e on bonota o lototako longal wano woniri noon kadi suuma e makko on bonota fiyon noon hatta o loto longal ko sabu tawde maniyu on yaltira sabu shahaw o yaltira sabu tuuyo o yaltira sabu e faale rendigo kono ko o yaltiri ko sabu nawnare donc ɗum ɗo wona e faggitande makko kanko ɗon o yaha o saƴƴo tun o yaha o salligo o juula suuma e makko hino selli simo hoori kono woniri kadi o lototako longal sabu wona kanko faggitani argol on ɗon maniyu ko ɗum waɗi si ɓe wiya ka defte fiqu ko khurujul maniyi bi laddatin ko ɗum waɗi sono womi yetto mina on ka fiqu siɗa jangude defte ɗen jenti to karamoko ɓen ko ɓe woni yewtude kon bindol be bindol ɗon si ɓe addi konngol ngol haray konngol ngol no mari golle ko ngol gollata heɓe wawno innude tun khurujul mani ɓe daro ɗon ɗum ko yaltugol mani on si ɓe wi khurujul mani ɓe darike ɗon yaltugol mani on ɗum none kala no mani on yaltiri a lototo longal none kala no yaltiri a lototo longal
kono ko ɓe addi kon ɗon gayde on ɓeyni khurujul mani ɓeyni bi ladhatin waɗe ɗon bayna qawsayni bi ladhatin wiwgol maɓɓe bi ladhatin on holli wondema ko si maniyu on yaltiri e dow tuuyo si o wa'ina lootagol longal ngal si tawi o yaltirali e dow tuuyo wa'inta lootagol longal kala maniyu mo wa'inali lootagol longal haray on maniyu ɗon wa'inta bonugol sumayo o ka contraire o ɗa waali hoyɗi o fini o tawi haɓɓude koyɗe makko ɗen no ɓuuɓi o ndaari o tawi ko maniyu wonton o lootoyto longal kono lootoyagol makko longal ngol ɗon bonnatamo sumayo yaltugol maniyu on ɗon bonnatamo sumayo fi hon ɗum sabu tawde kanko na kanko faggitani argol on maniyu ɗon donc haray umuman ko raɓɓiɗi ko battirire ande woni telen 14% haray ko ɗum ɗo wonno komi falano ɓantude ɗo seeɗa immorde jonde sabu tawde gila suuma e dari mi wawali heɓude feere naatugol waɗa muhadaraji lan jogino programme buy komi falano yewde fi mum ka nder suuma e kono si Allah jaɓi en yaray seeɗa e bawgal Allah no mi heɓiri feere o mi naatay waɗe yewtereji lan jogi hadiseje go jokkodirɗe fi lewru suuma e ɗum tun ɗon ha qiyamul layli hewta ha sappo sakitorɗen ha hewta e laylatul qadri e juldere nden fop ɗum ɗon fo hadiseje no ari fi mum hilan fuɗɗi firde ɗe kono kaka audio mi woni ɗe firde fewno ɗo haray kala jogiɓe liyen an on ka telegram ma ɗum ka youtube ma ɗum ka whatsapp hiɓe wawi yaade ton audio ji ɗin hino ton goɗɗi min miɗo jippini ɗi ton goɗɗi go ko cheikh ibrahim marela jippini ɗi ton so yehi ton on yiyay audio ji ɗin ton miɗo fuɗɗi firde hadiseje ɗen ton donc jokka e ɗen ɗon hadiseje ha ɗe lanna e lannode suuma e nden e bawgal Allah kono vidéo on haray komi heɓi corfu wotata tan on no premetimi wawgol jooɗo waɗa vidéo ko raɓɓiɗi o mi naata mi waɗa vidéo kono inchallah ñande wo ñande kan darsu no woodi e ko yowodiri e suuma e on sengo ka whatsapp kañum ma e ka telegram wonande jogiɓe liyenji ɗin kala mo jogaki liyenji ɗin no waylan tawde ka privé an mi jonna e on tigi numéro téléphone o on tuma mi ajouta on tigi ka ɗuma ma ɗum on tigi contacta cheikh ibrahim marela ɓe jonna mo liyen youtube on kañum ma liye telegram on hara mi salmini on fo moɗon ko nene goto mo on isa salmo pitaware ya leymiro assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh